кыштымкананы кандай соп оңдоп койду. Окшотуп. Азыр эми жана телевизорду чыгарып туруп футбол көрсөтүп атат, Олимпиада оюндарын көрсөтүп атат. Ушул кишиге чоң ыраазычылык билдиришим керек да. Райондук ички иштер бөлүмүнө мен кайрылдым эле акимге дагы биздин район ролдун начальнигине булар кичине жакындан жардам кылып айлык көтөрүп кошуп бир транспорт менен камсыз кылды. Буга рахмат. Üçüncüden bizim minister, Erdoğan ministeri ulan Yazbekov. Ama kalançıya rahmet, razılık bildiriyoruz. Talaştır, burada kanarım var, doğru atarız. Tekniklerin kalkıp anlatar. Bunalığına yaş bağlara gelmen alıp göremedik. Ben elim aytkanım, onu aytmayın. Azıcık canım arası, yaş vurdum ben sen gibi. Ağda mık işte oldu. Yaş da oldu. El çeşit emin etti bende. Emin. Uşundan parlançtım, koldur, uşundan kolduruyor. Жақсы жұмыстар болады. Мына жақында да бір участок бойлар, мындай айтқанда 3 не бар. Біздің район, Манастыр районы. Обеспечение болды. Жақсы іштер, участок бойлар, ошо қызмат қылады. Біріккен ұлттар ұйымында қанша өлкөлөр қатысқан болса, анын ішінде көчмө калганда жаңғыз эле Кыргызстанда иштеп атат. Мына ушул ички иштер министринин салымы жана ошол жерде салымды Мамыровдун салымы деп ойлойм. Манас районунда курулуп атат. Айтман районунда курулуп атат. Бардык жерден Назарбаевга жабыркап коюлуп атат.